hapo yang mane lejrung bat penbetai bom uriu kendo ialah kajong kajing iam kabala penlong bahadu arngut kibriu kin syuyap bat hadu nriu pulaingut kiwepat kin laman saujur kajing syak penbetai bom hakapor mas jungka sengi ublay hakawai kaying mane had Damaskus kelap penyap yaki arngut kibriu bat nriu pulaingut kiwepat kin laman saujur katanat kampo yang jungkeri Syria kelap pensyong nongrim ia kini kajing syak thombor bakade ka kanhun leno Islamic State utay ubriu ubalalik bandrung hapo jung katay kaying mane bat ubala len lade nakamta ban penbetai nes suicide boma layathu da katanat kampo yang jungka Syria ba uday utkot jungka kanhun seng leno Islamic State ISIS ularung hapo ka balang Greek Orthodox hakapor badang don kajing yaseng layathu ba utay ubriu ula siat shwa ikipaj ba haswa ba un penbetai ya ubom ubalakit hakamet jungu hapo jung katay kaying mane katay kadai kajing penbetai bom ka banengkong jung ka kanhun leno ISIS had Damaskus nadu ba presiden barim Bashar al-Assad ula syak penklemno nakabor ka ba ula sensyar borok shikata ha ubanai disamba jung usnem baladap kum kajing penrem kibor sensyar Greek kilap penrem jur ia katay kajing syak thombor ni penrem klem artatin ia kajing penbetai bom bashir kay jungkin leno hakabalang mar Elias Greek Orthodox ha Damaskus hapo kari Syria ong katnat kambari jungkari Grace haka kerwo kilak kenturu ia ka sorkar bat thamai jungka Syria ban pengat ia kinongle kamsniu haka ain bat ban pentikna ia ka jingira ia ki Kristen bat ia kiwe ki jaj beriuniam hapo jungka tegari kumkani kajing syak thombor kala juya jabha hajan man kapor hapo kari Syria hakini kisnem baladep bat hakani kasin kabamenta kawan hakapor bakat Damaskus kabadon hapo kajing sensyar de facto Islamis kadang trei pantai biang ya kajing yadai bat kicaj benriurit paj hapo kari borok kawai kadba presiden jungka Syria Ahmed al-Shara udang peteng ya kajing persang ban penklan ya kajing sensyar jungu hakeleng kari kijing sokya kilanang ya ki halor kajing la ban mi biang jungki kenhun bashir kai hakari kabala syak penjot hakatma unong mikmat bak kerpang jungka United Nation nakamta ka Syria ugir Pedersen ula penpau ya kajing pitar halor kanika kamrunar kabashir kai dakabakot ya kajing toket kabapura unong mikmat bak kerpang jungkari Amerika utom barak ulong baka Washington ka kershan ya ka Syria namar baka ya kun persya ya kitu kibawat banwanra ya ka jing bom sngan bat ka jing shepting hakari cuki bat ka jing penremjur halor katay ka jing penbetai bom dakiriu kendo hapo ka yang mane la penremru dakri Turki kari Egypt bat kari France halor katay ka kamrunar ka jing penbena jung katnat ya dari ka Syria kalaong baka Ankara ka sngoskem baki nong Syria kiniat teli haka jing yakun cuki persya ya kiseng leno kibawat ban bet ya ka jing klumar hapo kari Syria hi berok kawai